Oke. Alhamdulillah, puja Tuhan yang wujud alam langit dan dunia. Ilahul tanzim Muhammad dan pakai alam al-dunia. Makhluk semangat selamat datang, donkan roh jalan Aceh Jaya. Asik. Izin Allah dilun uronyo, katrolun kuno hayu lupana. Nyoba gede kupi hayuhan bago gede awak ro kenawana teka. Memang kau mengat kupi di sino, karena dihadapi bukan cukup mudah. Menyaga ganteng hampir tak tanyang, tapi cukup mengenang bermah galam na. Ada hamba mane tupai melompat, ada hamba coklat anu cempala. Memang cahaya lon lagi nyodian, karena nyo merupakan baduduk pegang-pegang haba. Bukan tak sayang juga perempuannya, kangen tempoh malam jula. Ni bau ronyo hayuhan bagon, galon hai ada lewat media. Asik. Karena cai lagi nyo macam pegon karangan kahana tema. Karena dilon jinwai erakan, nyo dengar promosi hai cubang tentang budaya. Budaya Aceh bereng aban, urongan malam payah tak bina. Karena Aceh berehkan wayang, jamunkan hairakan masa Iskandar muda. Maka uronyo gedanyo putrang, ba anu sedang yang mantang muda. Karena handi turile pagi ban keadaan, nangro Aceh Darussalam pakan kacupa. Ada ba pinung pungceng subang, ada ba sentang ane lekua. Mungkin ke ono bacun karangan dari lentuan dasar Widya Jaya. Menyena salam lentuan karena karangan cin hana tema. Menyena umur lebih le Tuhan, balain kesempatan tak kisah tema. चुपके चोरी चोरी चुपके